우리가 저번 주에 우리가 닥친 일들을 두고 기도를 좀 했었어요. 이 서문골에 있는 구제역, 이게 그냥 뭐 있을 수 있는 일로 생각하기에는 우리한테 닥친 것은 상당히 이제 중요한 일이기 때문에 이 서문골에서 일어나고 있는 이번 여름의 일들에 영적으로 어떤 의미가 있는지를 오늘 한번 나눠보고 싶습니다. За тэгээд өнгөрсөн удаач бас ярьжсэн. За ямар ч байсан баруун Монголд буюу одоо Монголын баруун зүгт бол ийм үйл явдлууд болж байгаа. За энэ нь яг хуу зүгээр л болдог зүйл болдгороо л болж байгаа мэт боловч яг баруун Монгол чиглэж үйлчилж байгаа бидний үйлчлэлд ямар одоо нөлөөлөл байгаа вэ те? Ямар одоо сайн утгач байна вэ? Тэр талаар бол ярих гэсэн. 예, 내가 문서를 하나 만들었는데 이걸 AI에게 이제 몽골어로 번역해 달라고 그랬더니 이렇게 번역을 했어요. 그래서 나는 어떻게 번역을 했는지 정확히는 모르겠어. 그냥 그 번역한 거 그대로 한번 좀 올려놔 봤거든요. 이상한가요? Э. За тэгээд би нэг одоо файл бэлдсэн. Тэгээд тэрийг монгол хэл рүү орчуулаа гэдэг AI-д бол хэлсэн. Би өөрөө яг уншаад ойлгохгүй байгаа. Тэгтээ ямар шуухан монгол хэл дээр буусан байна. Та нарыг харахад. 예, 네. 한국어로 해줄까? 몽골어로 해줄까? 우리 이제 монголоор 원본, арчгүй солоосоор арчгүй. 어? 한국어로, 한국어로 보여주세요. 한국어로. 이상해요, 네, 되게? 몽골어 일상이에요. 그래요? AI가 번역하는 것이 좀, 그러겠죠. 그러면 한국어로 쭉 올라갈게요. 이제, 한계가 있는 것 같아요, 아직은. 번역하는 게. 그렇죠. 지민아예요, 선생님? 저미나이로 번역을 했는데, 좀 이상할 것 같기는 해요. 그래서, 챗GPT는 좀 몽골어는 더 잘 것 같아요. 그래요. 내 생각은 그래요. 몽골어. 몽골어는. 예. 지금 우리가 이번 주에 뭐 이제 저번 주부터 이렇게 이번 주까지 계속 그 구제역 그 서문골에 있는 구제역이 이제 글 두고 계속 기도를 해왔어요. 그리고 우리한테 이제 미치는 영향이 상당히 크기 때문에 올 여름에 이제 이 일을 향한 하나님의 뜻이 뭘까? 그것을 좀 이제 묵상하면서 좀 생각을 해봤어요. За өнгөрсөн болон 7 хоногт бол ярьж байгаа. Энэ шүлтгийн өвчтний талаар ярьж байна. За энэ шүлтгийн өвчний үр дагавар нь бидний үйлчлэл цаашдын одоо ажиллагаанд ямар үр нөлөө үзүүлэх вэ гэдэг зүйлийг тунгаан бодонгоо одоо доорх зүйлүүдийг бол би бэлтгэсэн байгаа. Тунгааж бодоод эргцүүлж бодоод. 그래서 내가 이제 몇 개 문서를 만들어서 페이스북에도 좀 올렸는데, 그래서 두 가지를 이제 구제역에 대한 것 하나 하고, 그리고 서문골에서 이제 자황에서 6월 17일에 있는 제천 행사라고 하죠. 예, 하늘에 이제 그 부처한테 예배드리는 어떤 그런 국가적인 행사가 있잖아요. 그 두 가지 이야기를 내가 페이스북에 올렸어요. За тэгээд би нөхцөл байдлын талаар ойрд болох гээд байгаа тэр нөхцөл байдлын талаар би бичсэн байгаа. За нэг нь болохоор шүлгийн талаар, нөгөөх нь 6 сарын 17-нд Отон тэнгэрийн тахилга байгаа тийм. За тэгээд одоо буддаа дахил ургах гэх юм уу? Ийм шашны яслын талаар бол бичсэн. 그래서 그것과 우리가 이제 이번 여름에 해야 되는 사역에 대해서 이게 어떻게 관련이 되고 이 안에 어떤 영적 전쟁이 있는지 이것에 대해서 우리가 좀 깊이 생각해 봤으면 좋겠어요. За тэгээд яг энэ өрнөд байгаа үйл явдлууд сүнслэгийн ертөнцийн ямар нөлөө байна вэ, ямар тэмцэл байна вэ гэдгийг бид нар бас анзаарч тунгааж бодох хэрэг шаардлагатай байна гэж би бодсон. 우리가 영적 전쟁이라고 하면 보편적으로 일상생활에서 보통 살아갈 때 느끼는 영적 전쟁은 또 이렇게 지금 우리가 느끼는 것처럼 스펙터클하지는 않거든요. 이건 우리가 사건이 있잖아. 구제역이라는 큰 사건과 그리고 서문골에서 이제 있는 그 국가 제천 행사 이 두 가지 큰 사건을 생각해보고 이제 그 안에서 영적 전쟁을 바라볼 수 있는 어떤 게 있지만은 보통은 이런 것들이 없어요. 그래서 보통의 일상생활에서는 우리가 어떻게 영적 전쟁을 구분할 수 있을지, 또 어떤 자세로 그 영적 전쟁을 맞이해야 되는지에 대해서 일단 한번 정리를 해볼게요. За тэр сүнслэг дайны талаар би ярих чинь. Сүнслэг дайн гэхээр ямар
зурагт бууж ин те яаж хүний амьдралд яаж илэрдэг те одоо яг бидэнд одоо тохиолдод байгаа шүлхий ч юм уу тахилах ч юм уу энэ явдал бол гэдэг юм маш тодорхой харагдаж байна л да энэ үйл явдал сүнслэг дан байна да гэд тэгвэл яг тэр болгон ингэж бол тохиолдохгүй мэдээ цүүцэр тэгвэл яг амьдрал дээр байгаа ямар зүйлийг бид нар сүнслэг зан гэж хүлээж авах вэ яаж ядаж таних вэ гэдэг талаар урьдчилан хэлье. 예, 모든 영적 전쟁에 있는 보편적인 어떤 기본적인 어떤 그런 내용인데 가장 첫 번째로 영적 전쟁에서는 우리가 의심하게 되는 그런 마음의 유혹이 생겨요. 마음에 우리 생각과 마음에 끊임없는 의심과 불안과 어떤 그 뭐 비교하거나 어떤 이런 것들 또 낭망하거나 이런 어떤 그런 마음들이 생기거든요. 특히 이제 하나님이 정말 나를 사랑하실까? 예를 들면 이제 우리가 이제 이번에 겪었던 일들에 대해서는 하나님이 정말 예를 들면 어떤 애 집을 지어 주실까? 또는 하나님이 정말 그냥 볼강에 센터를 지으시려고 하는 것일까? 아니면 짓지 말라고 하는 것일까? 어떤 이런 의심들이 마음에 생길 수가 있거든요. 네. За тэгээд сүнслэг дан гэдэг зүйл одоо ер нь бол бүхэл төрлийн сүнслэг данд илэрдэг одоо үндсэн шин тэмдгүүд бол байна. За тэрний нэг нь ерөөсө эргэлзээ тээнгэлзэл гинэ. Эргэлздэг, тээнгэлздэг. За жишээ авах юм бол одоо ингээд болонд төв барь гэж байна тийм. Тэгэхээр энэ яг энэ бурхны хүсэл муу юм болов биш юм болов. Энэ байх үгүйчээж болох юм ч юм уу тийм. За оргиогонд гэр барих жаа тийм. Барин гэдэг тэгэхээр бурхны хүсэл мөн юм шиг биш юм шиг. Яг бурхан надад үнэхээр ийм хайртай болов хайргүй болов гэсэн эргэлзээ тэнгэлзлээр эхэлдэг. 그래서 아마 요번에 이제 우리가 이제 센터의 건축을 준비하면서 가장 기대했던 사람 중에 하나가 어떠너일 것 같아요. 어떠너하고 보르길 아니 오르길. 왜냐하면 지금 사는 집이 좀 불편하고 그래서 오랫동안 참고 기다려왔는데 하나님이 이제야 집을 주시나 보다 이렇게 생각을 했는데 공사팀이 들어오지도 못했어요. 시작도 못했어. 그러니까 마음에 이게 실망이 컸었을 것 같아요. За тэгээд магадгүй энэ удаагийн одоо тохиолж байгаа үйл явдал ингээд оргил одноо хоёрт маань илүүтэй яг тийм хүнд юм уу хүнд гэж одоо хаалт жоохон тэгж туссан баха. Яагаад тэгэхээр удаан хугацаанд одоо гэрт амьдарч байгаа. Ер нь одоо л нэг байшинтай болохондоо гэд залбирсан, хүлээсэн те твцсэн. Тэгээ яг болох ч доо гэтэл нөө байх чинь хүмүүс нь орж ирч чадахгүй ингээд хийсэд алга болсон. Тэгэхээр яг хүлээлт их өндөр байсан учраас юу гэх юм тэр мэдрэж байгаа мэдрэмжнээс бусдаас арай илүү байгаа хаа гэж бодож байна. илүү тусч байгаа хаа гэж бодож байна. 그래서 일단 마음에 이게 막 실망감이 막 생겨요. 예. 그게 이제 영적 전쟁이 어떻게 보면 시작일 수 있어요. 실망감. 실망. 시특을 덴폴론이라고 해야 되나? 덴폴 실망. 실망. 예. За тэгэхээр дараачийн зүйлүүд нь ярьж байна. Эргэлзээ тэмэл дараачийн болохоор гээд урам хугарах гинэ. Ягаад нөхцөл байдал биш болоод эргэлзээд найдаж найдвар гээд байхгүй болчих урам хугарч эхэлдэг. урам хугарах. 예. 그러면서 하나님이 내 기도를 안 들으시나? 나를 사랑하지 않는 거 아니야? 왜 이렇게 나를 계속 힘들게 하시지? 이런 생각이 들 수가 있다는 거죠. За тэгээ бурхан миний залбирыг сонсдог юм болов яагаад надад ийм одоо хэцүү нөхцөл байдал тохиолдоод байна? 남아 юу 안가르даг юм болов? бурхан анзаардаг юм болов? 예. 그리고 이게 마음 안에 이게 이제 그 사람들 사이에 어떤 불만 이런 것들이 막 생길 수가 있어요. 왜 건축팀은 왜 조금 일찍 오지? 왜 이게 막 늦게 와가지고 집을 못 짓는다? 뭐 이런 집을 못 짓게 한다는 등 이런 그 관계 불만들이 이렇게 돌아보면서 그 어떤 기대했던 일들이 안 일어났을 때 그 잘못을 누가 했는지 이렇게 찾는 거죠. 이렇게 잘못한 사람들을. 그러면서 그 사람에게 이렇게 막 아예 조금 더 일찍 했어야 되는데 뭐 이런 어떤 불만들이 생긴다는 거죠. 갈등이 생긴다는 거죠. 갈등이. За тэгээд энэ дэр үнслээ яд өгөхөр гомдлол төрдөг гинэ. Тэгээд нөхцөл байдлын биш болчлоо ямар нэгэн зүйл болохоо гэж. Тэгвэл тэгээд яагаад ингэж юу тэр багшсан баг илүү эрт ирчихсэн байсан бол ингээд болж байгаа хгүй гэд гомдол үүсдэг. За энэ дэр үүслээ одоо бусдаа харилцааны зөрчлүүд үүсдэг байна. 물론 이제 뭐 어떤 너가 그랬다는 건 아니야. 어떤 너가 지금 тэгээд байгаа гэж хэлээгүй л дээ. 뭐 몇 년간 잘 참았는데 뭐 몇 주 더 못 참겠어요. 그죠? 몇 주면 다시 지킨 지일 텐데. Тэгээ одно гэж бол хэлээгүй шүү. Одоо угаасаа 80 хосон чинь 81 он шүү дээ. Угаасаа цаг хугацааны л асуудал баригдахаас бол баригдана те. баригдав. 예. 그래서 아마 이제 크게 실망한 건 아니지만 이제 제가 예를 드는 거예요, 지시로. 그래서 그런 마음이 생길 수 있다는 거죠. 예. 지시 авчил тайлбарлаж байгаа шүү. 예. 어떤 너 그렇다고 말하는 거 아니에요. 그럴 수 있다는 거죠. одно жамаг тэгээд ингэж ирс хэлэхгүй шүү.
어떤 이런 갈등들이 생길 수가 있어요. 어떤 사건이 생겼을 때. 그래서 그 안에 서로 관계가 막 깨지거든요. 이게 사탄이 이런 것들을 막 일으키는 거죠. 서로의 관계가 깨지는. За тэгээд гомдол нүсэн зөрчилтөө үүсдэг. Хүмүүстэй харилцааны асуудлууд үүсдэг. Энийг ингээд муу нэгэн тий сатан энэ зүйл ингээд өрнүүлж байгаа хийж байгаа. 그리고 예, 우리 안에 어떤 우선순위를 잃어버리게 만들어요. 뭐가 중요한지, 이게 어떤 것들을 결정하고 가야 될 때 조금 미루게 하고 좀 쉬고 싶고 한 이런 마음들이 생겼을 때 어떤 게을르다고 표현해요, 영적으로. 영적으로 이렇게 예민하지 못하고 영적으로 둔해져서 어떤 타이밍을 잘 찾지 못하는 거죠. 해야 되는데 그냥 멈춰 있고 이런 가면 안 되는데 기다려야 되는데 막 급해서 마음이 그렇고 이런 그런 어떤 타이밍을 잘 못 맞추는 것들이 생기게 되죠. За тэгээд ингээд ирэхээр яад вөхөр нөгөө хүний чухлын ирэм гэдэг зүйл алдагддаг гинэ. Тэгээд сүнсний үед юм залхуурал, сүнсний үед юм мэдрэг байхаг болчдөг. Хүлээх ёстой газар хүлээж чадахгүйгээд твдээ тэгээд шахавчуудаад байдаг. Идэвхтэй байх үедээ идэвхтэй байхгүй ингээд налаагаад байдаг юм уу тэг. Аль нь илүү чухал, аль нь дараа вэ гэдэг юм чухлын ирэмдээ алдаад ингээд самгаардаж эхэлдэг гэж. 그래서 영적으로 이렇게 막 제대로 이렇게 정리가 안 돼 있다 보니까 분주에 바빠. 그냥 급하지 않은 일들을 급하게 생각하고 그리고 염려하지 않아도 되는데 막 걱정하고 그리고 어떤 때는 좀 생각하고 이렇게 기도해야 되는데 너무 이렇게 느슨한 그런 상태가 되는 경우들이 있다는 얘기죠. 이제 영적 전쟁을 하다 보면 이런 일이 나타날 수가 있어요. За тэгээд сүнсний үед болохоор юм одоо цэгцгүй болчдөг гинэ. Цэгцгүй болчдөг. Аюул юм завгүй твдүү юм байгаа даа. Тэгтэл яа ингээд харах юм бол хүлээх ёстой зүйлдээ хүлээгээгүй ингээд өөрөө хүчээр үзээд байдаг. Давчлах хэрэгтэй юм байл ингээд хойш суугаад байгаад байдаг. Ямар ч юм сүнслэг байдлууд юм цэгцгүй болоод цаг хугацааны хувьд нөгөө баримжааг болчдөг. Одоо бол энийг хийх ёстой. Энийг би хүлээх ёстой. За одоо энийг нээх ёстой гэдэг юм цэгцгүй болчдөг. сүнслэг дайнд донд ийм байдал үүсдэг. 성경에 이제 이에 대한 예들이 있어요. 세상의 염려와 분주함에 대해서는 가시 떨기에 떨어진, 위에 가시가 많은 그런 땅에 떨어진 어떤 씨앗에 대한 이야기죠. 자라기는 하는데 위에서 막 이렇게 막고 있는 게 많으니까 걱정과 또는 어떤 재물에 대한 유혹 이런 것들 때문에 열매를 못 맺게 되는 그런 어떤 비유가 하나 있어요. 씨 뿌리지 않은 비유 중에서 마태복음 13장에 그리고 За тэгээд Библиэлд олон бас зүйрлэлүүд бол байна. Тэгээд Матай дээр 13 дээр байдаг гинэ. Тэгээд энэ дээр юуны зүйл юм болоо? 씨 뿌리는 тариачны сургаалт зүйл. 예. Тэгээд тариачны сургаалт зүйлээр хэлсэн байна те. үрийн. 예, 그 중에서 가시가 많은 이렇게 위에 막 찔러대는 가시, 뾰족뾰족한 거 있죠. 그 가시밭에 떨어진 씨에 대한 이야기가 있어요. 예. 얘네들은 자라기는 하는데 걱정이 많아. 염려도 많고 유혹도 많아서 제대로 열매를 못 맺게 되는 그런 거죠. 예. За тэгээд нөгөө үрийн талаар ярьдаг шүү дээ. Тэгээд чолорхог өрстэй одоо өргөстэй зэрлэгтэй газар унж байгаа өрс хэлж яана л да. Тэгээд тэр яг ингээд унцдаг, уул нь үнц байдаг тэгээд өргөжлж чаддаггүй. Гэх юм уу? Ургаж чаддаггүй. 예. Хогийн урмад нь усан үрийн талаар ярьж байна. 그리고 санаа зовлт байгаа байдаг. 그리고 굉장히 중요한 때, 굉장히 긴장하고 기도해야 되고 뭔가 집중해서 뭔가 해야 되는 그때에 잠을 자는 집중하지 못하고 중요한 걸 깨닫지 못하는 경우들이 있어요. 그 이야기가 이제 마태복음 26장에 겟세마네 동산에서 예수님이 기도하실 때 같이 기도해달라고 부탁을 했는데 제자들은 잤단 말이에요. 잠을 잤어요. 시험에 들지 않게 깨어 기도하라고 말씀을 하셨는데 계속 자고 있었다는 거죠. 이것도 이제 사탄이 영적 전쟁에서 우리에게 자게 만드는 거거든요. 이렇게 피곤하게 만들고 굉장히 그래서 중요한 걸 못 깨달게 하는 그런 상황을 얘기를 하고 있어요. За хоёр дахь нь болохоор Матай 26 дээр байдаг одоо сүнсний залхуурал гэж юм л та. Уул нь яг энэ үед сэргэг байх хэрэгтэй байгаад байтал тэгдгүү залхуурдаг. Тэгээд энэ Гетсеманы залбирлын үед Есүс аялалтаа Натай хамт залбираарай гэж хэлсэн. Тэгтэл энэ төр чухал зүйлийг мэдэрч чадаагүй залхуурсан, унтсан. Тэгээд бидний амьдрал дээр жишээ сүнслэг танд бол бид нар ингээд илүү сэргэг байгаад, илүү хүчтэй байгаад, илүү нэхур байх үед ингээд залхуурдаг, залбирдаггүй. 그래서 기본적으로 우리가 일상에서 나타나는 이제 영적 전쟁에서 그 세 가지를 내가 구분해서 얘기를 했어요. 첫 번째는 이유 없는 어떤 불안함, 또 하나님이 나를 사랑하지 못하는가 하는 의심, 뭐 어떤 그런 누군가의 잘못을 찾고만 하는 어떤 그런 미움. 두 번째가 내 잘못이 아니라 관계에서 오는 어떤 미움들. 그리고 세 번째가
그냥 나중에 하지 뭐, 이렇게 굉장히 나이브하게, 이렇게 느슨하게 생각하는 어떤 영적인 상태. 이 세 가지가 Yeah. 이제 아주 흔하게 나타나는 영적인 어떤 전쟁에서 나타나는 모습들이거든요. Мгм. За тэгээд бид нэр сүнслэг дайн дунд илэрдэг гурван шинэлийг бол хэлсэн. Нэгд нь болохоор юм шалтгаангүйгээр санаа зовдөг, гомдолдог тий ийм байдлыг хэлж байна. Хоёрт нь болохоор харилцааны асуудлууд үүсдэг, зөрчилдөөн одоо ийм зүйл болчлаа хинээс болчих яач вэ гэж үгээд энэ тэр зүйлийг хайдаг. Гуравт нь болохоор юм залхуурл бай тий. Одоо хийх ёстой байдал за дараа за тэгж болох байлгүй тий. За хаанда болно доо гэд хойд судаг ийм шин тэмдэгт хэлдэг. 예. 그래서 이것에 대해 이제 우리가 어떻게 대처해야 되는지 성경적으로 이렇게 이제 이야기를 정리를 해봤어요. 하나님의 말씀을 믿고 가는 거죠. 이유 없는 불안감 있을 때 하나님이 나에게 하셨던 그런 약속들, 그런 것들을 믿고 기다릴 수 있는 평안하게 기다리는 그게 필요하고 다른 사람이 되게 미워지고 할 때 이것은 혈과 육에 나에게 이득이 있나 없나 이런 쪽으로 생각하지 말고 기도로 우리의 마음을 지켜야 된다는 얘기죠. 예. 그리고 세 번째가 나중에 하지 뭐 이런 어떤 영적인 게으름이 나타났을 때 가장 기본인 또 말씀을 보고 기도하고 예배를 드리고 하는 기본적인 것에 굉장히 집중해서 그걸 잘 해야 된다는 거예요. 게으르지 말고. 예. За тэгээд энэ гурван шин тэмдгийн талаар ярьсан, гурван нөхцөлийн талаар ярьсан. Тэгэхээр ямар ч одоо шалтгаангүй хүн ч удааш. Ерөнхийдөө ийм гомдол гэдэг сэтгэлдээ гомдол үндсэн санаа зовлт ийм зүйл байгаа байх юм бол бид нар эсний үгэн дээр тэгээ эзний амлсан амлалтан дээр бид нар төвлөрөх хэрэгтэй. Тэр зүйлийг бид нар тунхаглах хэрэгтэй. Хоёрт нь бид нар хин нэгнийгээд үзэн ядаад гомдлоод ийм сэтгэл байх юм бол бид нар залбирлаар зүр сэтгэлээ одоо ингээд нөгөө хянах гэх юм уу те хяналт тавих хэрэгтэй. За тэгээ гуравт нь болохоор за дараа болъё доо. За ингээ хойш тавиад байх юм бол бид нарыг мөргөл болоод залбирлын судал дээр бид нар ингээд илүүтэй ирэх хэрэгтэй. Бидний хийх ёстой хамгийн үндсэн зүйлийг бид нар ингээд сахих хэрэгтэй гэж тэгжээж бид нар сэргэгнэ. 그래서 보통 우리가 뭐 어떤 큰 사건이 없었을 때 일상적인 생활 속에서 느끼는 어떤 영적 전쟁은 이런 형태로 나타나요. 이게 전쟁인지 잘 모르게 내 성격인지 뭐 어떤 그냥 정확하게 모르게 나타나는 건데 근데 이 영적 전쟁의 기본적인 틀이 큰 전쟁, 눈에 보이는 큰 전쟁에서도 똑같이 적용이 된다는 거죠. За тэгэхээр бидний энгийн амьдрал донд энэ сүнслэг дан гэдэг зүйл саяны дурдсан зүйлүүдээр л илэрдэг те. Биднийх анзаардгүй нэг зүйл миний зан чанар ч юм уу те. Тэгэхээр нөхцөлөд ийм л байгаа юм ингээд бид нэгэд бодож идэг саяны илэрсэн шин тэмдгүүд бидний амьдрал дээр ингээл явж идэг гинэ. Ийм зүйл ерөө тохиолдож байгаа юм бол бид нэр сүнслэг тэмцэл донд байна да гэж бодох хэрэгтэй. Тэгээд энэ зүйл нь илэрхий том мэдэгдэхүйц зүйл дээр яг л адилхан одоо механизмаар өрнөдөг. 그래서 우리가 일상생활에서 느끼는 전쟁은 오늘 내가 하나님의 성품을 선택할 것인가? 하나님의 성품은 사랑, 평안, 어떤 절제, 참고 하는 거죠. 이런 하나님의 성품을 선택하면서 내가 살아갈 것인가? 아니면 내 육신의 본성, 나의 어떤 기본에 깔리는 성격, 안 좋은 성격들이 나온단 말이죠. 화나고, 불안하고, 다른 사람 의심하고, 시기하고 하는 이런 걸 선택할 것인가? 이게 매 순간의 선택에 이게 영적 우리가 느끼는 일상생활에서 영적 전쟁이거든요. 예. За тэгэхээр энгийн амьдралд бол сүнслэг дайн донд бид нэр яг бурхны зан чанарыг, бурхны үр жимсийг сонгох уу, үр жимсийг гаргах уу, эсвэл энэ махан биеийн хүслийн үр жимсийг гаргах уу гэдэг сонголт байна л да тийм. Бид нар сүнсний үр жимс бид нэгээд ямар тайван байж, төвчээртэй байж, тийм, итгэлтэй байж, тийм, дөлгөөн өөрийгөө захиад байх уу, эсвэл махан биеийн хүсэл болох өрсөлдөөн хааграл, тийм, хаардалт уур хилэн атааргал энэ зүйлийг гаргах уу гэдэг нь биднэрт өргөж байж байгаа нэ. Энгийн амьдрал дах сүнслэг дайн донд. 근데 이제 우리는 어떤 팀을 이루어서 하나님 나라의 일을 하는 사역자잖아요. 보통 일상적인 생활도 있지만은 일상적인 생활을 통해서 어떤 방향성을 가지고 가고 있어요. 그래서 어떤 길을 계속 가고 있는데 이 가고 있는 길을 사탄이 방해한다고 느껴질 때가 있어요. 이 사탄이 방해할 때 어떤 형태로 이 사탄이 방해하는지 조금 더 우리가 구체적으로 생각을 해보겠습니다. За тэгээд бидний амьдрал яг эсний хаанчлалын төлөө нэг замаар явж байгаа. Бидний зөв энгийн амьдрал маань яг үйлчлэлийн талбар дээр эсний хүслийг, эсний хаанчлалыг хэлэхээр явж байгаа яг л энэ зам. Тэгэхээр энэ зам дээр яг сатан хэрхэн саад болж хэрхэн ажиллаж байна гэдгийг бид ингэж маш анзаарахтай нэгт харж явах хэрэгтэй. 예, 우리가 지금 오래전부터 기도하고 준비해왔던 것들이 이제 몽골에 세 개의 센터를 세우고 그리고 몽골을 통하여 히말라야까지 가는
그 복음을 들고 가는 여정에 준비를 해왔어요. 빌드업을 해왔단 말이죠. 울란바토르 센터 세우고, 자황 타승신길에 센터 세우고, 그리고 그곳으로 이제 파송해서 교회를 세우고, 그리고 그곳에서 사람들 훈련하고 있단 말이에요. 그리고 볼강까지 갔어요. 근데 이 길을 가는 데 있어서 우리가 생각했던 것보다 많이 늦어진 것도 있고, 어떤 부분은 좀 우리가 생각했던 것보다 좀 빨리 간다고 느껴질 때도 있어요. 이게 어떤 때는 준비 안 됐는데 가야 되고, 어떤 때는 기다리고 있는데 안 되고 하는 일들이 있단 말이죠. 근데 이런 것들이 하나님께서 조금 딜레이 시키시는 건가? 아니면 사탄이 방해를 해서 못 가게 하는 건가? 이 두 가지를 두고 사람들이 이렇게 바라보는 시각들이 다를 수가 있거든요. Яа. За одоо бид нар эртнээс л хараа зорилго маань байсан. Тэгээд Монголд ингээд сайн мэдээний 3 төв байгуулсан. Энэ төвүүдээр дамжуулаад Монголоос Хямлаа хүртэл явъя гэж зорж ирсэн. За энэ ч зорилгын дагуу залбирал донд бид нар олон зүйлийг хийгээд ирсэн. Зарим нэг зүйл нь бол ингээд удаашрлж инда, удрааштай явж инда. Зарим зүйл нь ингээд илүүтэй цагаасаа өмнө ч юм ингээд бэлжлээдэг олон зүйлүүд бол ингээд тохиолдож ирсэн. Тэгээд янз бүрийн зүйлүүд бол байгаа. Тэгээд яг энэ нөхцөл байдал донд одоо бид нэг удаашраа те ингээд төлснөөс удаашраад авахд энэ үеийг бурхан энийг ингээд зөвхөн хойшлуулад байгаа юм уу? Эсвэл сатан ингээд саад болоод уршлуулахгүй байгаа юм болов те хүмүүс ингээд харахтаа ингэж бодох бодлууд бол явж байгаа нөхцөл байдлын дунд бол хүмүүс бол одоо бодно те яагаад ингээд хойшлуулад байгаа юм? Энэ бурхан ингээд хойшлуулад байгаа юм уу? Эсвэл муу нэгэн саад хийгээд байгаа юм болов? 사탄이 방해하는 건가? 아니면 하나님이 조금 딜레이 시키는 건가? 예. 이것을 우리가 이제 구분을 할 때 사탄이 방해하는 것을 우리가 구분할 필요가 있거든요. 왜냐하면 방해는 뚫고 가야 되잖아요. 이겨내고 가야 되고 예. 우리가 기도하면서 가야 돼요. 어느 타이밍에 어떻게 기도하면서 힘을 내서 뚫고 가야 될지 그거를 알려면 지금 이게 사탄이 방해하는 거구나. 여기를 내가 이겨내야 되겠구나. 이런 것들을 구분할 줄 알아야 된다는 거죠. 그러면 사탄이 어떤 식으로 일을 방해하는가? 이것에 대해서 우리가 조금 알 필요가 있어요. 예. За тэгээд ямар нэгэн ингээд юм нөхцөл байдлыг удаашралтай байдалд орчоод байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг бид нар ялгаж салах хэрэгтэй. Энэ бурхан үнэхээр цагийн болоогүй нэг тооцоолж гэнэ үү? Эсвэл сатан саад игээд байна уу гэдгийг бид нар ялгаж хэрэгтэй. Яагаад тэгэхээр энэ бол муу нэгэн сэжиг саад байна гэж хэрэг үсгэн бол бид нар тэр ингээд соо татаад цөм татаад цааш нь даваад гарах хэрэгтэй байна шүү дээ. Тийм учраас гарцаагүй нүүсэтэй нөхцөл байдлыг ялгаж салгах нь. Тэгээ сатан хэрхэн яаж ажиллаж байгаа, яаж саад болдог гэдгийг бол ялгаж таньдаг байх нь бол чухал байна. 이게 이제 어떤 외부의 환경을 통해서 이렇게 법이나 어떤 환경, 이렇게 외부의 환경을 통해서 차단을 하는 경우도 있어요. 물리적으로 외부의 압박을 통해서 이제 이 예가 나와 있는 것이 바울이 선교 여정을 떠날 때 데살로니가전서 2장 17에서 18절에 이 말씀이 나오는데 보면 형제들아 우리가 잠시 너희를 떠난 것은 얼굴이요 마음은 아니니 너희 얼굴 보기를 열정으로 더욱 힘썼노라. 그러므로 나 바울은 한 번, 두 번 너희에게 가고자 하였으나 사탄이 우리를 막았도다 이렇게 표현을 했어요. 사탄이 네. 우리를 막았다라고 표현을 했단 말이죠. 네. За тэгээд энэ одоо нөхцөл байдлаа гадаад нөхцөл байдлаар дамжуулаад цаад болдог. Энэ одоо ямар нэгэн хууль дүрм шийдэг юм уу те ямар нэгэн байдал гадаад байдлаар ингэдэг те. Тэгээ яг энэний тод жишээ болох зүйлийг 1-р Тесалоник 2:17-аас 18 дээр байна. За би дуудъя. Паул одоо гэсэн хэлж байна те. Гэвч ах トゥ нараа би та нараас зүрхээрээ биш харин царай зүсээрээ түр зүр хагдсан боловч нүүр царайг чинь харах гэж бүх хүслээрээ хичээж хармаасаа. Тиймээс бид та нар руу очихыг хүссэн. Паул би нэг бус удаа тийм хүссэн боловч сатан биднийг саатуулваа гэж. 예, 이제 이게 이제 그때 구체적인 이제 성경의 상황을 보면 유대인들이 정치적으로 선동을 하고 또 그리고 뭐 보석금 같은 어떤 법적인 문제로 바울이 이제 가는 길을 막았단 말이죠. 이것을 바울은 사탄이 막았다고 표현을 했어요. 예. За тэгээ энэ нөхцөл дээр тухайн нөхцөл дээр юу болсон бэ гэхээр юудчүүд одоо тэр захирамж хууль дүрмээр одоо дамжуулаад Паулын явах замыг бол хаасан байгаа тийм. Яг энэ нөхцөл байдлыг Паул харахтаа одоо сатан саад боллоо тийм. Сатан энэ замыг биднийг саатуулваа гэж харж ирсэн байна. 그리고 성경 예중에 이제 성전을 건설하는 걸 방해했던 예가 있는데 에스라 4장에 보면 그 일들이 나오죠. 그 백성들이 이스라엘 백성들이 포로로 돌아와서 성전을 건축할 때 주변 어떤 적들이 아닥사스다 왕한테 이제 글을 올려가지고 이 성을 건축하면 왕에게 손해가 될 것이라고 이렇게 모함을 했어요. 그래서
왕의 명령으로 성전의 공사가 강제로 중단된 적이 있거든요. 이때 하나님께서 허락하신 일이었고 하나님께서 성전을 지을 수 있게 환경을 만들어 주셨음에도 불구하고 사람이 이런 것들이 이제 막은 거잖아요. 방해했던 어떤 세력들이 있어요. 이런 것들이 행정적인 걸 통해서 이제 막았는데 이런 것들도 외부의 환경 또는 행정적인 어떤 걸 통해서 하나님의 일을 방해하고 막는 그런 예 중에 하나예요. Yeah. За дахиад Есрэ 4-р бүлэг дээр бас байгаа. За Израильчууд эзний өргөг барьж ирсэн, тэ өргөг барьж ирсэн. Тэгтэл тэр Матас очсон. За энэ юудчууд бол эзний өргөг бол барьж болохгүй. Энэ эзний өргөг барьснараа одоо Артаксерк хаанд очсон байна. Артаксерк хаан бол та ингээд алдсан шүү. Наа чи дийлтэй байл шүү. Энийг болиулах хэрэгтэй гэдэг тийм мэдээ очоод за тэгээ Артаксерк хаан болохоор хүмүүс явуулаад тэр Иерусалимийн юудч руу одоо хийжсэн Иерусалимыг барьж өргөг барьж ирсэн ажлыг бол зогсоож ирсэн байгаа. Тэгээ яг энэ шиг одоо үйл явдлаар саад болдог. Энэ эзний өргөг барих нь эзний хүсэл байсан, таал байсан, эзэн зүйлийг чиглүүлж ирсэн. Гэхдээ хүний нөлөө шийдвэр тэ төрөмгөлдөр энэ ажил бол зогсож ирсэн. Саадчихсан. 예를 들면 만약에 이제 우리가 그 볼강으로 이번에 여름에 2개 팀이 가기로 돼 있어요. 그리고 북문교회가 굉장히 열심히 준비하고 있고 조금 전에 이제 통화를 했었는데 굉장히 이제 그 볼강의 상황을 두고 걱정하면서 기도하고 있거든요. 과연 지금 준비하고 있는 것을 북문교회가 볼강으로 가서 사역을 할 수 있을 것인가 걱정하면서 지금 이제 기도하고 있는데 뭐 좀 마음이 약해지는 어떤 목사님은 다른 쪽으로 다른 플랜 B를 만들어야 되는 거 아니냐. 볼강을 못 갈 것 같으니까 울란바토르에서 사역을 하든지 아니면 타승신길로 가든지 길을 바꿔야 되는 게 아닌가 이런 생각을 좀 가지고 있거든요. 이게 이제 이런 것들이 사탄이 막고 있는 것을 이제 느끼기 때문에 이제 사탄이 막고 있는 건가 아니면 하나님의 뜻이 돌리는 것인가 이걸 이제 잘 구분이 안 될 때가 있어요. 근데 지금 그쪽이 볼강이 막혀 있단 말이에요. 행정적으로 네. 막아놨잖아요. 못 가게. 지금 네. 다른 게 막은 게 아니에요. 법으로 막아놨단 말이에요. 못 가게. 이런 것처럼 음흠. 그것이 사탄이 막고 있는 것인가. 이제 이런 예가 될 수가 있는 거죠. 지시가. Яа. За тэгээд яг үнтэй төстөгөр одоо буланд 2 баг авах гэж байна. За одоо ирж байгаа багуудсан жигчэнгүүл бэлж байгаа. Өнөөдөр бөмбөн чуулганц ингээд холбогдсон. Маш чэнгүүл нь бэлж байгаа. Үүсэн байгаа нөхцөлийг мэдж байгаа. За яг нөхцөлөө шийдвэрлэхээсээ гэдэг чэнгүүл нь залбирч байгаа гэдээс хэлсэн. За тэгэхээр мэдээж олон хүн дотор багийнхан донд бас одоо сүнслэг байдлаар бас өөрөөр харж байгаа гэх юм одоо илүү жоохон сул байгаа гэх юм тийм хүмүүс ч байгаа. Тэгээд тэр хүмүүсийн байр суурийг үзэхээр одоо ингээд эртхэн шиг шийдвэр өөрчлөөд бэ төлгөө гаргасан дээр юм биш үү? Тийш хааштай орж чадахгүй юм чинь үйлчлэн талбараа өөрчлөх Улаанбаатар ч юм уу эсвэл Тосонлоо өөрчлөх хэрэгтэй юм биш үү гэж харж байгаа хүмүүс ч бас байна. Яагаад тэгэхээр улсаас захирамж гараад онцгой нөхцөл байдал үүсээд орж ирэх бүргээ хаачлаа шүү дээ. Тэгээ энэ нь болохоор ингээд энэ чи ялгаж салах хэрэгтэй байхгүй яг бурхан энийгээд хааж байгаа юм уу эсвэл сатанаас саадалж юм уу ялгаж салгаа шийдэх хэрэгтэй байна. Тэгээ яг энэ байдлыг харахтаа ингээд хааштай л орж чадахгүй юм чинь өөрчлөх хэрэгтэй юм биш үү? Одоо бидний шалтгаалж байгаа цаанаас ингээ хааж байгаа юм шиг гэдэг байр суурьтай хүмүүс ч бас байна гинэ. багт. 이걸 잘못 생각하면 이제 구제역 때문에 락다운이라고 표현하죠. 락다운하고 있는 행정적인 조치가 이게 사탄이 방해하는 거라고 생각할 수도 있는데 우리가 보면 그건 아니죠. 행정적인 조치는 어쩔 수 없이 한 거란 말이죠. 예, 구제역이라는 걸 막기 위해서. 그러니까 이 구제역이라는 것 자체가 그 길을 막는다면 구제역이 문제인 거지 행정적인 조치가 문제인 건 아니지. 그러니까 우리가 기도해야 될 대상은 락다운을 하고 있는 몽골 정부의 어떤 그것을 풀어달라 이게 아니라 락다운을 풀어달라가 아니라 그 락다운이 만들어진 그 구제역이라고 하는 그 병적인 상황 있잖아요. 그것이 해결되길 위해 기도를 해야 되는 거죠. 어쨌든 가지 못하는 상황이 사탄의 방해인 건 맞거든요. 근데 사탄이 방해를 어떻게 했느냐? 구제역을 일으켜서 했다라고 생각이 되는 거죠. 우리 입장에서 보면. 예. За тэгээд үүсэн байгаа нөхцөл байдал болохоор ингээд юм захирамж гаргаад захиргаанаас захирамж гараад энийг хаацсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол яг бид нар ингээд энэ бол сатаны одоо ийм хаалт байна гэдэг энэ захирамж гаргаж байгаа хүмүүсийн төлөө ч юм уу энэ залбирлын одоо юу гэх хандлага буруу болчихсон шүү дээ тий. Одоо энэ захирамж гарсан яалчгүй өвчин гарцсан энэ өвчнийг дарахын тулд ийм хөл хорой тогтоочсон
Тэгэхээр энэ бол сатаны одоо хаалт байна бид нар давах хэрэгтэй энэ бол биш юм ээ тий. А яагаад энэ захирамж гарав? Энэ захирамж нь шүлхий гэдэг өвчнөөс гарсан тий. А энэ өвчнөөр дамжуулаад тэр муу нэгэн ажиллаж байна. Тийм учраас энэ өвчин зовлон одоо ингээд гайг болоосаа намжаасаа дэлгэхгүй байгаасаа тий нэгдэсэл гэж залбирх хэрэгтэй болохоос биш. А энэ захиргаа биднийг эсэргүүцэж байна тий энэ одоо сатаны гар хөл болж байна гэх тэр хүмүүсийн төлөө залбирх гэсэн үг бас биш юм аа. нөхцөлийг бид нар таньж мэдхийг гэж байна. 이번에 우리가 성전을 건축을 하려고 팀을 보냈는데 팀이 못 들어갔어요. 거기에 못 들어가서 다시 돌아왔는데 이게 보면은 우리가 거기 예배실 건축하려고 그랬잖아요. 예배실을 지금 건축을 방해를 한 거야. 에스라의 사장이 있는 것처럼. 근데 이 방해받은 게 락다운의 명령이 있었기 때문에 경찰들이 막았단 말이죠. 그것을. 그 경찰 중에 하나가 오르길이야. 그러면은 만약에 이 성전 건축을 방해하고 있는 게 그걸 행정적인 명령에 의해서 방해하고 있단 말이죠. 못하게 하고 있는데 그것을 하고 있는 게 오르길이라면 오르길이 잘못하고 있는 건가? 그건 아니라는 거죠. 그 원인이 있는 거니까 우리가 기도해야 될 것은 락다운이 풀리기를 기도한다기보다는 락다운이 풀리는 환경을 만들어 달라는 기도를 해야 되는 거죠. 구제역이 더 이상 퍼지지 않고 구제역이 다 물러가게 그게 사탄의 방해이니까 우리가 이제 그걸 위해 기도를 해야 된다는 거죠. Яа. За тэгээд энэ удаадсан бид нар эзний өргөөг барьчихсан тийм шулган сүмийн байр барьчихсан. Хүмүүс очсон, саад учирсан тэр хүмүүс замаасаа буцсан. Яг Эзрийн номон дээр эзний өргөөг барьчих тэгээд саад болсон шиг тийм. За тэгээд саад болгоод хөл өрөө тавьсан. За энэ хөл өрөөд тавихын захиранаас гаргасан. За энийг хэрэгжүүлж байгаа хүмүүс нь болохоор цагдаа нар. За тэгэхээр бидний дундаас одоо оргоо энийг гүйцэтгэж байгаа албаа агч тийм. Тэгэхээр энэ оргоо эзний өргөөг барих ажил саад болчих гэсэн үг. Оргоогийн буруу юу те буруу зүйл гэдэг нь үгүй шүү дээ те. Бид нар энэ хөл өрөө тавигдсан хүмүүсийг тэгээд энэ хөл хэрэгжүүлж байгаа хүмүүсийг буруутгах биш. Юуны учир энэ хөл өрөө тавигдсан бай? Цаашлтгаан нь юу вэ? Бид нар тэр учир шалтгааны төлөө залбирч те энэ шүлхий өвчин илүү дэлгэрэхгүй бай. Хумгдахын төлөө залбирах чухал байна. 그렇죠. 그래서 오르기를 하고 있는 게 뭐예요? 구제역이 퍼지는 걸 막고 있는 거잖아. 그래서 오르기 지금 보이지 않는 바이러스와 싸우고 있는 거거든요. 그러니까 보이지 않는 바이러스와 싸우고 있는 오르기를 위해서 또 오르길의 친구 동료들을 위해서 우리가 기도를 해야 돼요. 그들이 일을 열심히 잘해서 구제역에 퍼지는 걸 막아서 없어지게 만들 수 있게. 그래서 나중에 시간이 지나서 이렇게 다 안정되면은 그때 우리가 다시 지울 수가 있으니까. 퍼지면은 못 지잖아, 이제. 퍼지면은 2달, 3달 막 이분 오래 못 지을 수 있어요. 구제역 퍼지게 되면 오래 건축도 안 되고 사역도 안 되거든요. 그러니까 우리한테는 지금 굉장히 중요한 타임이기 때문에 그 일을 우리가 앞에서 하고 있는 사람이 사실은 오르기래요. 우리 팀에서는. 오르길이 사역을 잘할 수 있게, 오르길이 지치지 않게, 그래서 오르길이 그 일을 잘 완수할 수 있게 기도를 해줘야 된다는 거예요. За тэгэхээр бид нар одоо нэгсэнд одоо нөгөө бидний эсрэг тал сүнслэг дайнд байгаа даа шүү дээ. Тэгэхээр бид нарыг яг эсрэг тал хинбэ гэдгийг таньж мэдээ тэрний төлөө залбирсан чухал гэдэг байна л да. Тэгэхээр шийдвэр гаргаад хүмүүсийг оруулж ирэхгүй байгаа энэ хүмүүс бол ерөөсөө биш шүү дээ. Тэ эцэс болов харин ч эдгээр яг ясам дээр хүмүүс энэ хөл хорой тавих шийдвэр гаргаад байгаа хүмүүс. За энэ шийдвэрийг хэрэгжүүлээд байгаа цагдаа нар бол энэ вирустэй тэмцэж байгаа хүмүүс юм аа. Энэ хүмүүс ингээ сайн тэмцснээр энэ өвчин илүү газар авахгүй хомигдож чаднаа. Тэгээ шууд талбар дээр тэмцэж байгаа хүмүүс. Тэгэхээр бид нар харин ч эсэргээрээ энэ шийдвэр гаргаж байгаа хүмүүс мэрхэн байгаа зөв шийдвэр байгаа хурдан хомигдаасаа энэ цагдаа нар нь оргоо ажиллаа сайн гээд оргоо хамт үсгчээр ажиллаа сайн гээд хөл хоройг сайн тогтоогоод хурдан дарагдаасаа гэж залбирх нь илүү чухал байна. Тэрхгүйгээр энэ зүйлийг авч чадахгүй бол магадгүй хөл хорой тавьдаг хугацаа үргэлжлэх гэсэн тийм 2 сар 3 сар магадгүй энэ жилдээ байшин байрлал баригдахгүй ч байхыг үүсэхгүй. Тэгэхээр бид нар яг нөгөө бидний залбирах ёстой зүйл нь юу вэ гэдгийг маш тодорхой мэдээ тэр зүйлийг одоо тэр төслийн төлөө залбирх нь чухал юм аа. 네. 그리고 우리가 거기서 성전을 건축하고 사역하는데 가장 중요한 사람 중에 하나가 건축회사 사장님이에요. 건축회사가 일을 끝까지 해줘야 되는데 만약에 내가 이 건축회사 사장님을 못 믿어. 내가 돈을 많이 보냈거든요. 돈을 많이 보냈는데 이 돈을 가지고 이 사람이 건축도 안 하고 다른 데 다 써버리면 어떡하지? 막 이런 걱정이 생겨서 그래서 돈 다시 돌려주세요. 막 이렇게 이제 말을 한다든지 하면 안에서 싸우는 거잖아. 분열이라고 표현을 해요. 같이 원팀으로 같이 걱정해주고 기도해주고 그 사람도 힘들었으니까 이제 위로해주고 해야 되는데 혹시 그 사람이 돈을 가지고 도망갈지도 몰라. 막 이런 어떤 걱정 때문에
그 안에서 그런 것들을 만들어내는 게 사탄이 하는 거거든요. 그러면 결국 깨지는 거야, 팀이. 일을 못 하는 거잖아요. 근데 그런 갈등을 일으키게 하는 것이 겉으로는 위하는 척 하면서 실제로는 믿지 못하는 어떤 그런 일들이 일어난다는 거죠. 성경에서 그런 일이 여러 번 있었어요. Яа. За тэгээд бүтээн байгуулалттай холбоотой эсний өргөөг барахтаа ажилтаа нэг чухал хүн болохоор энэ барилгын компани захирал байгаа тийм. Тэгээд аль хэдийн энэ барилгын компани захирал санхүүгийн нэлээд одоо хэмжээг бол өгчихсөн, даатгачихсан байгаа. Тэгтээ ажил ерөөсөө эхлэегүй. Нөхцөл байдлаас бол хожилцсан байна. Тэгэхээр магадгүй ажил хийхгүй юм чи нэлээд мөнгө өгчихсөн. Энэ хүнгээ хулигтаад алга болчвол яана? Эсвэл оруулсан мөнгөг маань өөр юм зарцуулаад яг байшин саваа барихгүй тэгэхээр мөнгөгүй болчвол яана гэд одоо тийм санаа зовлт тэнэгэлзэл үүсээд за барих болов юм чи мөнгөө буцаагаад авчаа яаж мөгөө. Яг иймэрхүү байдал үүсэх юм бол цааш хамтрал хагарал үүсэж байгаа гэсэн үг тийм. Нэгэндээ итгэхэ болоод ирж штэ. Яг энэ нөхцөл байдлын донд сатаа яг ингэж л ажиллаж идэг гинэ. Хагарал үүсдэг, үл эцэл үүсдэг. Тэрнээс болоод одоо хамтрал байж байгаа. 지금 우리 팀 내에서는 Тэгэхээр бод яг ийм нөхцөл байдал донд за хичээж ин бидэрсэн хичээж ин гэдэг би бинэ тайлбарлаад тайлбарлаад босгоод ингэх ёстой байтал жоохон тэнэгэлзээ эргэлзээ үүсээд тэрнээс болоод үйлдэл хийгээд ирэх юм бол одоо хагарал үүсдэг юм аа. Библич нэг заадаг. 우리 팀 내에서는 이제 이렇게 안 하겠지만은 우리 저기 이 건축회사 사장님이 마르티스 교회도 짓고 있거든요. 마르티스 교회도 지금 다 무너뜨리고 지금 이렇게 짓고 있는데 마르티스 교회도 가지고 있는 돈을 다 줬어요. 전체는 아니지만. 근데 지금 하고 있는 건 없잖아. 그래서 마르티스 교회 몽골 교인들이 의심하는 거예요. 그래서 사모님한테 박사모님한테 그런 말을 한대요. 사모님이 속은 거 아닙니까? 그 돈 다시 찾아야 되는 거 아닙니까? 이런 말들을 하고 있다고 얘기하더라고요. 이렇게 되면은 깨지는 거예요. 네. 그렇죠. Тэгээд бид нар дээр болохоор харах нь одоо ийм нөхцөл байдал бол орчоогүй байна тийм. Тэгээд Мартин Суглааны болохоор яг иймэрхүү нөхцөл үүсэх одоо төгсөн гинэ одоо тэгж байгаа гинэ. Тэгээд Мартин Суглааны хуучин байрыг бол буудагчихсан, шинээр барьж байгаа. Тэгээд яг эхлээ ажил нь бол эхлээ явж байгаа. Одоохондоо гээд бүр илэрхий бол өрнөөгөө байгаа. Тэгээд өөсөндөө байсан бүх мөнгөө ямар ч өгчихсөн. Тэгтэл нөгөө Монгол итгэгч нараас пак самнын хэлсэн бид нэг хууртаад байгаа юм биш үстэй. Энэ мөнгө төргөөргээд олж авсан дээр юм биш үү? Удаашраад байна гэсэн одоо юм тэнэглэл бол үүсэж эхэлсэн гинэ. Тэгээ яг ингээд л эхлэх юм бол тэр газар одоо үйл эцэцэл үүсээд ажил явахгүй хагарал үүснэ гэсэн. 예. 그래서 지금은 우리가 그 사람을 의심할 게 아니라 우리는 그 사람을 위해 기도해 줘야 될 때예요. 가장 힘든 사람일 수 있거든요. 그러니까 다 이겨내고 끝까지 버텨서 그 건축하는 걸 다 완성할 수 있게 우리가 기도를 해줘야 돼요. 그렇죠? Тэгэхээр бид нар тэр хүнд одоо ингэж хэвчүү гэж эргэлзэх биш те. Харин эсрэгээр тэр хүнд төлөө зайлшгүй хэрэгтэй. Нөхцөл байдлыг хийх гэж үзсэн. Тэгтээ болоогүй те. Тэр хүнийг эцсээ хүртэл бууж өгөхгүй хийнэ гэснээр хийгээсэ. Тэр хүнд хүчээ өгөөсэ. Урам зориг итгэл найдварыг өгөөсэ те. хүсэл тэмүүлгээ өгөөсэй гэж бид нар залбирч өгөх хэрэгтэй. 예, 우리가 지금 오늘 얘기는 마치지는 못했지만 다음 주에 조금 더 이 부분에 대한 얘기를 또 해보겠습니다. 자, 어쨌든 우리가 기도해야 될 두 가지를 얘기를 했어요. 오르기를 위해 기도하세요. 그리고 건축회사 팀장님, 예, 거기 건축회사를 위해서 우리가 기도를 해야 됩니다. 예, 그게 우리의 이 싸움에서 이기는 거거든요. За ямарсан бүгдийн бэлдсэн зүйлээ бүгд нь бол дуусах чадсангүй. За энэгээр ямарсан дуусъя. Тэгээд бид нар хоёр зүйлнтэй залбирсан. За яг энэ хөл оройтой холбоотой энийг өвчнийг бариад явж байгаа оргилтэй, оргилын төлөө болон хийж байгаа хүмүүсийн төлөө залбирх. Хоёрт захирлын төлөө тий.